Ibihe byiza kuri mwese muherereye ku migabane itandukanye, abari ku manywa tubifurije kumererwa neza ndetse n'icyumweru cyiza, abari nijoro namwe tubifurije kugira umugoroba mwiza. Murakaza neza hano kuri Kabara TV1, urubuga rwanyu rubageza amakuru y'ukuri. Turi kuri iki cyumweru tariki 14 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 muri studio za Kabara TV1. Rero tugiye kubana nitwa Nkomezi James, tukaba tugiye kubagezaho amakuru ibivugwa mu karere k'iwacu k'Imurenge. Tugatinze rero amakuru uyu munsi tugiye kuyahera mu karere ka Bijombo. Amakuru aturuka mu gace ka Bijombo aravuga ko mu gihe cy'iminsi igera kuri 3 ishize ingabo z'u Burundi zahuye n'isasu rikomeye ry'ingabo rya FRP twirwane mu karere k'Indondo ya Bijombo ndetse n'ico hagati. Nyuma y'iyo mirwano izo ngabo z'u Burundi zatangiye gusubira inyuma zinyura mu bice bitandukanye zerekeza mu karere ka Bigobogo. Amakuru aravuga ko kuva ahagana saa 9 z'ijoro rushira ku gitondo cy'uyu munsi ku cyumweru, ahagana muri ayo masaha rero hagaragaye ingabo nyinshi z'igihugu cy'u Burundi ndetse na FARDC hamwe na Wazalendo ubwo binjiraga mu karere ka Bigobogo bavuye mu co hagati ndetse no mu karere ka Bijombo mbere yo gukomeza berekeza mu bice bya Baraka, dore ko ari hungu hakomeje kwisuganyiriza imitwe ya Wazalendo, ingabo za FARDC ndetse n'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi nyuma yaho batsindiwe mu mujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice byafashweho hambere yuko umujyi wa Uvira ufatwa. Dukomeje rero mu yandi makuru agezweho anashimishije muri territoire ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahitwa Gipupu. Kuri ubu ikabiri mu maboko ya FRP twirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe. Gipupu yigaruriwe na FRP twirwaneho ku munsi w'ejo wa gatandatu tariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 nyuma y'imirwano ikomeye imaze iminsi igera kuri 4 ihanganishije FRP twirwaneho ndetse nabo bafatanyije barwana n'ihuriro rya leta Kinshasa hamwe n'abambari babo aribo ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Twibutse ko uyu muhano wa Gipupu hafi ibitero hejuru ya 50% byagiye bigabwa mu karere k'Indondo ico hagati ndetse na Minembwe ariho byabaga biturutse niho imigambi yacurirwaga ndetse bakaza bafatiye mbere mu gutera bagana mu cyo hagati mu Ndondo ya Bijombo ndetse na karere ka Minembwe. Rero uyu muhano ukaba ari umwe mu mihana ikomeye ituwe cyane n'ubwoko bw'ababembe ndetse n'ayandi. Irembo rya Gipupu rero kuri ubu rikaba ryageze mu maboko y'abirwanaho. Amakuru rero akaba yemeza ko ifatwa ry'uyu mujyi ryabaye nta mirwano ikomeye yigeze iba. Kugeza ubu ubuyobozi bwa leta RDC buragira itangazo ryemeza cyangwa rihakana ku mugaragaro iri fatwa rya Gipupu, ariko amasoko yegereye aho byabereye yemeza ko iyi ntambwe ifashwe na AFC M23 MRDP twirwaneho ije yongera ku bindi bice by'Indondo ndetse no muco hagati kugeza kuri uyu munota bitakibarizwamo umwanzi wagabaga ibitero umunsi kundi ku baturage ndetse anababuza n'amahwemu cyangwa se kwisanzura kw'abaturage baturiye kare akarere. Twibutse ko umutekano mu gice ca Itombwe kuri ubu uri kugenda ugaruka nyuma yaho akarere kari kamaze igihe karimo umwanzi ndetse kakaba ibice byinshi abaturage batarabashaga kuba babigeramo kubera umutekano muke. Turakomeza kubakurikiranira amakuru agezweho uko agenda amenyekana yo muri kare akarere, ariko kandi tukiri muri kare akarere ejo hagaragaye abaturage bo muri Bijombo abo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abafurero hamwe na twirwaneho ubwo bagiraga meeting bahumuriza abaturage ndetse banababwira yuko bagomba guturana nkuko bahoze baturana kuvana kera, yewe dore ko barabira b'abanyamurenge ubwo babwiraga abafurero. FRP twirwaneho yabwiraga abafurero ko bahoze ari inshuti cyangwa sabira b'abanyamurenge, ariko kandi abafurero nabo bakomeza bavuga yuko iyi politike yaje ariko kubusanzwe abanyamurenge bari basanzwe baturanye n'abafurero kuva na kera, aho umusaza umwe yagerageje kuvuga yuko kuva yavuka kugeza myaka afite bigaragara ko ageze mu zabukuru cyane, yavuze yuko yavutse amenya ubwenge yisanga aturanye n'abanyamurenge. Bityo rero ko iyi politike ije yo kuvuga ngo abanyamurenge bakurwe muri Kongo cyangwa se abanyamurenge ngo wenda ngo birukana abafurero, iyo politike ari politike ije vuba hangaha, ariko mu busanzwe abanyamurenge bari inshuti n'abafurero. Byaje kugaragaramo kandi abafurero bazanye ituro bashimira twirwaneho ko yabashije kubohora kare akarere. Ati twirwaneho yamize indi mitwe y'Abazalendo, FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ati ndetse na Gumino. Bityo rero
mutuyobore natwe tubayoboke. Udatinze kandi amakuru agira kuri Kabara TV1 aturuka mu baturage b'Abagobogo aravuga ko Kimanuka Fureko wari umaze iminsi abarizwa ku ndondo ya Rurambo mu mutwe wa Gumino wakoranaga bya hafi na Wazalendo kuri ubu yageze muri ako karere ahitwa ku Gishenyi, akaba ariho yaraye mu ijoro ryakeye rishira kuri uyu munsi wo ku Cyumweru. Nkuko ayo makuru abivuga, Kimanuka Fureko yari kumwe n'itsinda ry'abarundi FARDC ndetse na Wazalendo nyuma yaho bacaniweho umuriro na kwirwaneho isakaba ari ingabo za MRDP bagahitamo guhunga berekeza mu karere ka Moye Plateau muri Bibogobogo. Uyu Kimanuka Fureko wo mu bwoko bw'abanyamurenge abarirwa mu banyamurenge bake bahisemo kugambanira ubwoko bwabo bagakorana na leta ya Kinshasa ndetse n'umwanzi mu gukomeza mu gushigikira ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge. None aho bigeze isi ikaba mu banyento karahunga ahungana n'abantu kandi nawe ubwe abizi ko batamukunze kubera kwinangira kwe no kudakenera kumva ko ashobora gusanga abandi kugira ngo bakomezanye umugambi umwe wo kwirwanaho, dore ko FRP twirwaneho cyangwa se AFC nk'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo nta muntu n'umwe ribujije cyangwa se ritabasha kwakira kugira ngo abashe gufatikanya n'abandi avuye mu murongo wa leta ya Kinshasa ifite. Amakuru kandi akomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga aravuga ko General Amuri Civil warushinzwe kuyobora ibikorwa bya gisirikare mu mujyi wa Uvira mbere ho gato yuko uyu mujyi ufatwa n'ihuro rya FC M23 MRDP twirwaneho yaba yatawe muri yombi agahita ajyanwa Ndolo muri Kinshasa. Nkuko ayo makuru abivuga, General Civil ashinjwa kuba yaragize uruhare mu gusenya imikoranire cyangwa se ubumwe bwa Wazalendo hamwe na FARDC, ndetse ngo akaba yaragize mu ruhare ku buryo hari aho imitwe ya Wazalendo n'igisirikare cya leta aricyo FARDC barwanye hagati yabo ubwabo by'umwihariko mu gace ka Ruvungi na Uvira. Rero amakuru akomeje gukwirakwira akomeza avuga ko umusirikare mukuru afatwa nk'uwitandukanyije n'inshingano ze ndetse akaba yararetse umujyi wa Uvira ugafatwa nta n'imirwano ibaye kugeza ubu, kandi nta tangazo ryemewe riratangazwa n'inzego za leta cyangwa igisirikare ryemeza cyangwa rihakana aya makuru. Tutarasoza kandi tubibutse yuko umujyi wa Uvira nyuma yaho ihuro rya AFC M23 MRDP twirwaneho ryigaruriye uriya mujyi wa Uvira ukaba warumaze iminsi utarimo amashanyarazi, ariko kuri ubu kandi AFC M23 MRDP twirwaneho ikaba yakoze iyo bwakabaga igarura umuriro w'amashanyarazi. Kuri ubu abaturage rero bakaba bari mu byishimo ntangere, bari mu byishimo bidasanzwe mu mujyi wa Uvira, aho kandi bongeye kwishimira kubona urumuri cyangwa se kubona umuriro w'amashanyarazi ufasha abantu mu buzima bwa buri munsi. Mugire umunsi mwiza w'icyumweru, twifurije kugubwa neza. Iyi ni Kabara TV1, jya kuri mikoro n'inkomezi James, turakagaruka.